Abuziano Siana Bobia Wobia Yamua Joamua Qua Bebrasso so Mamma Maudo Bison Samoa Ya Bobo no Numre Yaba not Yedibabe Sumo and Samne Dosso na Poson ye Mamperina na Rudanko Kufadu in Siamobe Air Koso South Africa Bontenswa what in Simbi Atuja Afaku Fufrobia E Unitiba as a Ghana send yesu to Yanamonfano Yapesia de Honkoko don't be Sada ena de wa ben wo bambo mu pa no we so afo abade a kire de atodwa se sabio nije wo mo de wo ho ne se ho nti se bibi ko ho a enya de Ghana asrafo betimi etu awure mu nam somo so afo abade a kire o hwe Ghana ya fi se mbambo won sensam so akasa de afa ho a wo kire se kwan bia so ababe ye ntutuye se be na bebo adwadifo a o mu firi o mayimo eko Niger Burkina Faso eko sesane yama de bo mayimo Don kuma na wamra se badwafie wo mani abre se wo mo be piketing wo mo ba betete de anya de afri Bank of Ghana ne no penin bi de atodwa se ebasa etia wo mayimra na amra se badwani o wamra se badwafie ma de se wati wa West Abaton pesu asorabo kwasi amuakwata osaso ye Rose Minister kire se ne ministry ho na wote no akromfo nko a enegu ne nchen enhye ya mpenimfo aye na eno betia se obebo obi baye Penny video atudwa se Ghana mempeni we obi a wadwen nipa ho pa de a ene wasanka wasanda dada ama beye mra NPP amanjo koni ya hobo akwakoto abodon for ya doma memenda ebe wo Ghana fa na nyina nipa dunu epe president edie no wono ekwakosem no ma hyase de warning ma etu ani ne yesa ine fo no a ebe kwakoto aba no na eye warning be ya abusuan ye bekum na yakwakodi mu nkomo anwumre Jene track ya wono ma hye e wa apa vote echi Burkina ene na afa no se se uduru sunwane dwakese mu a tomakese ene jene eho akwatwe Amzafo weni afofro pinuan ya kekese eni ane se kasia bebia wo bia na nwumre yeba na yede ababe sommo yede asede ma Universal Natural Clinic osemen kancho se yentini no ene udompe mu a abusuafo eni kire wo matena ye ne yenhwema stroke no de aye obia no obesa soro obesa nante obesa so akasa na wasa so etu America bio mizone 5G ye guso aye no nom abusua mizone medical catcher se ye o ma hudo benum ye obako a yede anka nko na yeye ene obako ede mango enko asoso na yeye ene wode ede abrobe enko yeye ene obako soso a yakasa nuama nyina bomu edepa den so si kire ni mu a eyema obia empenin kokora mere obia no bia ebo ne pa 5G ne de emu ahoden amadwuma bia wo ye bia no watimi aye 3A Herbal Center for esoso de 3A cool capsules abedwa so a abusia kokontida bia opasa wani kokontida bia na asisi ya wo ya abusia ye kamfo de amount say 3A Herbal Center madru eye 3A cool capsules so ene wo se onomo ena 21st clinic say en kanchira mo se siateka de efri wusisi no edikosi wo to ase ediko nankoko musa eta twetwe pa enfoni nkyere ba bia emfa nkohyehyɛ duabɔ ene nanu asɛm a obi ka ye bia ni furniture 21st clinic na busuafo ye moa wenum ni afoforo pinu a ene eta ye chi ababia wo bia no anwumre ye timi abane ababe sommo yede ne nsesan na ya obo amali bia boga anwumre mene Ejapia apam dada abusuafo wadwenche ne onsusu obetimi de ababe kan ho abra o kan ho we social media platforms a wodo ne nyina so o ko Facebook a aha ye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche ne onsusu ye o de bia ho no ma yeguso a ye bekase ne mamo na nwumre ye bekenkai ede amamo abusuafo ye nya bray na fin sam no yenkomu ankasa emfa emamo ye de mo hyase de Freeman penny na nadu danko akufuado watchman PSA bema boda na tena ye na inchemu bi koso South Africa bonten so a se de mo kase Ghana man penny na nadu danko akufuado akwa PSA bia odne ni mo nyamo kwa techiri ningina eye inchemu bia wo ma atuden se break summit ya South Africa penny for na agesi o mo na so a hon komobo ene ho chese epobo nyina South Africa man na agesi o mo na so sanhemu ahyase man penny na nadu danko akufuado akwa PSA but si o mani so nyina se connected to one no a na yesi America man no na chese wiase nyina wo mo ka obi antimi nkabie ama ba bi ti se UK nom France nom ne Germany nom na chese wiase wo mo kasa obi antimi nkabie no na sa breaks koi wo mo ekeka wo mo ho abom ya mama kese bi no mo a wo mo fi se braso so wo mo so wo mo de wo mo ho na wo mo timi boa ama no wo mo nsam eni bie
na ɔmo so mutimi sɔre sense bɛyɛ ɔnhyɛ ɛne mmra akɛse ne yɛde bɛtoto wo no mu so no ɛna nam so ma sɛ nhyɛmu wei ɛkɔ so ɛwɔ South Africa bonten so a Ghana mampani na Nana Danko Akufo-Addo ɛyɛ ne sɛ kɔba sɛ nhyɛmu wei ɛtoa so na BRICS ko no timi tena na enya ahoɔden ayɛ adwuma trɛtrɛ na taba mo ama na so obi aso a ɛbɛboa bibire mu pa abi egyina na so abi esikasɛm so egyina brane Ghana mampani na Nana Danko Akufo-Addo ne nsɛm time to work in the spirit of multilateralism. If we do not renew our commitments to build, keep, and consolidate peace and democracy all over the world, we would have to brace ourselves to live in a new and more dangerous world today and in the future. The issues of peace, progress, and prosperity in BRICS countries in Africa are deeply intertwined, which presuppose that ensuring the development of Africa should be in our common interest, which will help right the historic injustice of Africa, the richest continent in the world, being as a result of systemic exploitation, the continent with the highest number of the poorest people. Africa, I need reminding you, has 1.3 billion inhabitants, nearly 18% of the world's population. And in 2050, will be 2.5 billion, meaning that 1 out of every 4 persons in the world will be African. Now more than ever, strong partnership between the BRICS nations and Africa, reinforced political dialogue, and expanded cooperation in the fields of economic growth and international security are required. We have to work together to achieve our goals, including a fair, equitable process of energy transition, which recognizes that the entire African continent is responsible for less than 4% of global emissions, and which safeguards the prospects of Africa's development. Excellencies, I urge this meeting to address one issue of importance for us in Africa, and I believe for the world generally. That is the urgent necessity for the reform of the United Nations, especially of the composition and structure of its Security Council. The contemporary world has moved on significantly from the post-1945 world, which gave rise to the birth of the United Nations and the makeup of the Security Council. The world of 2023 is not... Nana Danko Akufo-Addo ne yete ne nke wei BRICS nhyiamu a ekoso wo South Africa bonten so ene mampani wasie bia wode sansem yatudwa. Yada so a ejina kase no mu a ene yemfa onko Niger manmu samnamafo krom na eho na sesei wo mate atua enam so ama baabi ayere na ekama yese se atuate bi ete saa ekoso a na aman mpanimfo a wonom wo abibiri atwe enkabo mu kuo mu wonom ne saafo ni nyina adwagyadie na emu na Ghana fa wo mo wakokoduro yese dabi eda sebo a yebenya tomakese ene emu jena jese ifiri saafa ho enkankane ne ede no de ade abomu a etuo ene nti wo mbebo moden ayen kakra akra kofa bi aba na se wo ma mfa bokena ene agi wokokofa Benin nso wo mo so ate atuane bi enam saa so ma wo boda ne nyina wo matoto pampimu a unya kwan kora na wawuram enti wo mo yese obefa bokena akro na wakwakofa bi aba no ekowie saafo yi atutrafo kohia won kwan mu ema bi kura wo ho atu aka no asabre wo de Niger ayasa bia adokotafo ejina no so na emu ana omahene wadubu ache ya wotena se wo Sompa de acha bi adwumadie so wo fikasie mu ene soafo abadi ache ho esikasam ho nse wo no hwe bambo ho nsam so yira kofi amankwa manu edi nkomo na okobusa ne se na de ekoso e sabi eba bambo mu a yasrafo ntimi nya bibia amfa ho na wo se hwe wano wa wontimi nidi ntrasuo wonu ma wo Ghana mu sa bambofo no Ghana bambo no wo mobo wontimi mfa nko Niger ne se ho nti ya hweye na se wonu ma beko ho nyina ehwe ente sa akura anka hodwadie wo munya di se de papa no wo kire mu kire Sompa atiefo ni ko ama so no Ghana yinutumi ewo na se wo beka ya de bia ya no de mo ko de European ken ho yi
we sabe and someone a coso ewo Niger me nemu de se ebi afache mi o se ebi na when you fear you sabe ku ayeye wo Ghana kra no hu bia na se ebi if you have lived in through ku sabe ebi de ye ka no any papa fan serious Bible ewo Niger sabe eye Niger for asede Bible ewo Burkina for asede Bible ewo Ghana Ghana asede Ghana ni soja ni entimi nko Niger enko di soja sam ewo ho unless say bia eye under special arrangement bia through UN and ABB yes you bet me akọ but enti sade Ghana ni bia Ghana ni soja ni entimi nko Niger enko bo Niger sabe Ghana for ehon ban ene a woti ye soafo abede kira hwe ye bambo ho nsem so e wo my Ghana mu na wi na nso ho ye Steven Kwaten o yofirikani wo no metwa tekurita de ne taa ba ko etimi totasi ibi ene ono nso kyese amane a wo mahunu wo san krofue eye atutra ku e wo ho no nsa no nya asemwa empo kaya wo mo de kro no ebi wo ho ye twitwa atum amatuo kura aka wo no mo ya draafo ni bi wo mo kase si na wansi ene ade ni ho ena aye wo no nso kire mu sei an ki samun fahimtar juna a tsakani haka zalika an sake fusata zai kuma ya sake baci duk a dalilin wannan al'amari wanda ke faruwa a cikin ƙasar Nijar. Masu sauraro lallai ku tsaya ku kalli wannan cikakken bidiyo daga farko har ƙarshe domin ji da ganin yadda wannan takun saƙa take ta ƙara zafafa. Kowa ya riga ya san ƙididdigaggun kwanakin da aka ɗiban ma jami'an tsaro na sojojin Nijar akan lallai su aje wannan mulki ba zai ya dawo ya ci gaba da tafiyar da ƙasa. Wanda kuma su suka faɗa suka ƙara faɗa suka ce lallai wannan mulki wallahi ba za su aje sa ba sai dai duk yadda za a yi. Bayan sun faɗa haka ne ƙasar Mali, Senegal da Guinea suka shigo lamarin suka ce Nijar ba su aje wannan mulkin duk wani wanda zai yaƙi Nijar sai dai a yi yaƙin da su. Bayan kuma wannan al'amari ECOWAS in ba ku manta ba ta tabbatar da cewa sati ɗaya ta ba su kacal ko su aje mulki ko a fafata da su. Wanda akwai wani bidiyo wanda ya bayyana wanda shugaban rundunar Boko Haram wasu wasu kunti ya tunu nti ejina so ma soldiers for no be catch yana ya be gu Nigeria border nechi Benin border nechi o so mo mi enfa je ni ma yensan emla sa Burkina border no so na o mo be ma soldier for edi enim abetwem sebe ya kwa mukafo Boko Haram foi o mo ntumi enye yenhwe ti be dru ehonom no yensan gina ho an ki samun fahimtar soldier dia before that no na Benin border no ye gina ho be ehon so be afre won sa asen ko mo mbie so man bi na se gene no na kako 1 month ewo eni a wuti ye yori Steven Kwaten o wono mu a ekra jene edi firi samanama fo krom Niger edi baby ena atese na wo kirekire wo mamane a wo mu hunu ewo Boko Haram wonya tene sa o se buku bone wo mu nsem amzafo egusuwa de mu ode ekoso wo Niger bonten so ne eye nsunsanso a eye nya ewo Ghana ya de hye so titiro ene woni a wo mo etwa kwan kofa ne ejeni no ne tomatoes no ene ade ade bai nsunsanso eye nya wo yenso ena amso mo so fo be de yekira o hye Ghana ya fisem bamba ho nsansam so ma me na ehia eye kwansa de atudwa se de ekoso nyina ye no e de tumonim se Ghana ma de hye bia no mu fru o mayemo akọ Niger bonten so akọ jene di aba ebi se ataye nyina wo mo kosesa free Niger neba wo mo koya wo mo ba nipa bonfo bi kosia wo mo kom bubo bituo eprepre binom wo mati kureta kai ye twitwa agatu binom ne ade no a ene nam so ma wo mo so wo mo ye nsese e de Ghana posifo akwa Ghana ye ne Burkina Faso ya hye ne so na se bibi ni kura no a agedifo no matimi aboa wonum no ma agede bambo mo aso so mu agije wo mo tata kakra edo mo ababe ro mayemo ma me eye na ehia kwansa ere sansam ti jawabra na nsamtwefo abopene no ebusan se de ekokoso ya Ghana de hye atubata akofa ne ma omode ba nipa bonfo bi ehia wo mokom ato ahye wo so abobo bi to eprepre binom ahye wo mo cars ne ade wo matia na eno che se you afọ wo masum
na nhyehyɛ a ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo de Ghana posifoɔ ne bamba adwumayɛfoɔ bɛkɔ akɔgu Ghana ne Burkina Faso yɛhyɛ no so na kɔba sɛ adwadifoɔ no kora ɛkɔ a na ɔmo tumi kɔ a no mba bɛduru a ɔmo ahyia ɔmo kwam na ɔmo agye ɔmo taataadoɔ no maba bɛduru. The graduates demonstrated commitment and encouraged throughout their training as they were tasked daily with demanding physical and mental exercise which aim at preparing them to endure various forms of pressure in the execution of their duties. Ladies and gentlemen, the ECOWAS sub-region is still troubled by acts of terrorism and political instability, driven largely by co-detached. The efforts of these unfortunate occurrences are felt by all nations in the sub-region. In the response of this, the Ghana Immigration Service continues to strengthen operational protocols, especially along the borders, to ensure security of the nation's border. Through the support of the government, the service now has 2 additional schools. These schools are the Immigration Tactical Training School in Chebi, the Immigration Service Mid-Country Training School in Sompa. Plans are far. Oswafo abedi echira Ghana ye fisemba bohon sensem ohweso mechire Interior Ministry ohonomo na ochechire mu ntutu ya wonom so omo ye ede ayire bamba mu Ghana yes ahodo so a enkoba se bi adwadifo eko no makwa akofa bayire eko akofa mo eko akofa buru kofa jene ede ababe ro mayimu a nipa bonfo bi ebekwa akohye omo kwamu akwa akobubo mutu akwa akotwija ede ato omo niema mu nyina. Enti anyanwanwa se ebewie jene wono be paapai te se de ye twitwa ede agu se be abomumu ne aton na yedaso a agina mamre no wakase ebo no mu a donkuma e womra se badwafie ni abre se de ekoso ewo ye manyi Bank of Ghana ho namso amasika twitwidie ahwere ye no wono be kopa akwakofe wani te se kakai de ni bi e de akire yura de sen ene ne dom na eno na eba ne sa no wono de ho krata akoma posisa dom no de won kana mantamu eno penimpa otua wo ma no Dr. Shaibu Pabi Garba eno ono nso cha sadabi sade wono pese wo mo yo no no bambo mu enya de ombema ho kwan esan se ba bia wo mo kɔ no yo mo nyina yesika krabia eba ne sa edi hobo bi bo na ema ye bambo sam nso kra egoro nkokofrede na wo kan we nyina no wo cha se kwan wo pese wo mo fa so wo mbekwa akofa makola afa Lawrence Park ya be for Prasco enom ne ade ho nyina dom wo ho go through taache eba ne sa nso adom anhweye no wo moto ade akire na ade de ni ho akwa ne se huntinya de ombema ho kwan nanso yewura mama yarega o yemra se badwani ede ma boko central ede atodwa se wo mo de wo maka na wo maka enya de wo betie de mpenimfo eka ba bi ombefa no a ede dom ebedi wo machi ama akwa piketin no eno ana wo mbeyo ever must be and this singular project central bank is a security zone so they won't allow us to go to a central bank to Makola market is a busy area Rolling Park is a busy area, and so there will be commercial activities, and they will not let us disrupt the commercial activities. And so we didn't think that it was safe to march along those routes. We pointed out to them that the arguments were not tenable because City House, which they wanted us to march and pass by, is a central bank head office building annex. So if we can go to the head of this building and nothing stops us from going to the main building itself. Secondly, the areas that we are mentioning are areas where in the past we have demonstrated and passed through Makola market and nothing has happened. We have demonstrated and passed through the central bank and nothing happened. And I personally participated in most of these demonstrations. We find that very ridiculous and unacceptable. We are going to march along the same route that we have proposed, and they have a constitutional and legal responsibility to give us protection and protect all those who are along this route for us to march this way to the bank and return. They have nothing to show that the central bank building is the security zone. There's no law that determines the security zone. In fact, the office of the president, the Jubilee House, which everybody can testify that, and they are the seat of government. We have protested to the frontage, and they have come out of the peace petition. So we don't see why the central bank
buildings can be treated differently. In any case, the money is not a central bank. I guess the regulators, they don't have any intelligence. Absolutely untrue. There's nothing that indicates that we cannot march long roads. So if those routes are not safe, then nowhere in Accra is safe. So if we cannot demonstrate there, then we cannot demonstrate anywhere. We have worked with them in the past. We have demonstrated and we have provided security along the same routes that we are proposing today. What I think. Any awoti ye obako central mra se bedwani honorable mama yarga na eche sesa akwan no wo munim so wo mafa so pen bibia nsi enti ken ane ken de ombe ya na wo mbe wio na yewra Richard Kumado wono nso wo ye fraud prevention expert enu achi no wono akure ya eba bambo mu a waben pa na awiei wo sompa dumienu kase wo so na wone okori ensiamu a ne nsamojabum edi nkomo e wo sa asem kure ya ho no wo be chese sabi o sa peketen no won betimi ayode na sade won musi kase enya de won betie de sra adom no ka no ende da sebo a je se kokoto eno nso sei ene wo kire mu there are two towers that those are the structures for the head office. They don't allow demonstrations but to the extent only parliamentarians only allow makers the letters that for demonstration and police and you see it is shocking that during COVID police have injunction from court when we were given the impression that they have the right to go only I don't think there will be any problem. There will be any problem or any every of those other things. thing was A standard procedure. That they were deceiving us. And this BNI are very strict places that they don't allow demonstrations. Which has run the Bank of Ghana aground. Follow the standard. It passed a police force a law enforcement for parliamentarians. People are they are specialists when it comes to the laws of this country. Decided and the way to play up in the court. Now, all things they will do during this period of Ghana, you cannot do demonstrations. Must be. And this singular project, the happenings around it, the sweetheart deal. The MP for North Tongahe has documented. Richard Kumada waben ewo bambo ho nsemu na ate se na wo kire mu se emra se badwafo no wo mo hye mra nti wo mu ni mmra na police sadom no nso adwuma titire ne se wo mbehwe ama emra no atimi aye adwuma nti enya ba ne se yi a ba bia se fa eye wo no mu a emra no wo mu kuram eye court. Abusuafe no abeka ho aye ka wo se Sompa 93.1 FM ya nwumre no nsia kase na abusuansam no ba bia wo bia no yeguso ede ma wo style bia no wadwenche no nsusue obetimi dia babeka ho abra o kan we social media platforms awodo no nyina so oko Facebook wa aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana wadwenche na nsusue o de bia ho no abusua yeguso ayebeka se no mamu yebekenkan ede amamo saoti enka obono ni afumantem ne mu a aha say Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM and as a waso kobono is mountain mo a say eye techiman say yan kransa say ye kentampo abusuya utie ye ne a aha Sompa 90.7 FM Sompa 90.7 FM oba santemante mu a say ye mampon say ye bekwai say ye figase ne na sokore say eye juso na wutie yen aha Sompa 93.1 FM wasantemante mu ene ne nkwado Ghana fa na nyina baby a wo hye yen na osaso 80 ye no abusuya wo nyira kwan aha Sompa TV aha Sompa TV abusuya yento aso na yemfa kase ne enkoye nim ye de mo free adom kuma na tena ye de mo akọ Rose Ministry na emrase bedwani a owo emrase bedwafie ma de hye wo etiwa West Abaton pesua so ye rakwasi am akwata na eye minister wo hono mo na abusuya ba fie atwa mu no mo na sembeka hye ne nso a empenifo de contract ma contractor bi Saudi wani kire eye Valco runabout no so a won koso no nkoye nsiesie adwuma wo hono mo na ene na minister na dwere se wo tum pasa wo hono mo na Jordan ni coach wisi a na woni ti asante ma akodi akire akwa adwuma poti a contractor na Valco runabout no so na busia oduru hono mo ne nsemdwefo ebo tu man wo ade a okoko hunu wo hono no ene wo chese ono de ade a etini nsunu mu na ekuno pa ni ministry ona wote Roads and Highways ministry hono no wasi akromfo
akromfo eti amana adwuma wo ye nyina brenko a ena obre opani kwasi amwako ata. There are a lot of corrupt people, there are a lot of thieves in my own ministry. You sack them, you employ new ones, and when they come, the new ones are even worse than those that you sack. Members of the press, you see the harm we are doing to our country. All of us and our government is spending millions and billions of money to fix our roads. You know, we get transporters from other countries, neighboring countries, the landlocked countries, coming to pick cargo from the ports, and they don't respect our Azil road regime. Look at all these vehicles parked here, and they park here hours on end. My information is that some of them are now going through the documentation process at the port. So they could park on the shoulders of the road for more than 24 hours. And the pressure on the road, they have destroyed the shoulders of our roads. And when they come onto the road itself, because of the unauthorized Azil load that they carry, the roads that we spend our hard-earned money to build, they destroy them. And my information is that they cannot do same in their own countries, the French-speaking countries, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, and so on. When they get to the border, packed out, they offload part of their cargo before they enter those countries. But in our country, we have Azil road centers. They load from the port. There's supposed to be an Azil road center there. We have barriers on our road. Abzafonti where your Rose Minister Yera Kwasi Amwakwata Niete Ninkenti Nekokutu etuaso nyina pasetua wode kopie vaco runabout ne so no okoye na articulator foi wo mahyehyɛ gyina honom ne nyina so nya Ghana de ne bio senya Burkina no wokɔ wokɔ Niger abonten so senya Niger so a Maditon en wokɔ na niema wahyehyɛ gu articulator no so no wodu no kuro mu junction ne so a na yes wagina no wayi bi e de egu ka fufurum na wate so na wode kɔ wabra na tena ye no wo honom a yafa akrachefo ene emaba waso omunya adwuma ewe highways no so a yesi ewo axle load dunia de a akrachefo tete wono sempo ne nkapre no a adawafo de ma omunti no no mo amakwan amaka no a wafa niema abro na ho oden so no no de seye kwan no de seye kotale no a chese fia kakra no aka no no mo esene no ne ma ene minister ko hono mo a na ne kukutua so a o pata ne ba bia na empata no wose de ekunu kra ne se akronfo na woni ministry hono no o pam wo mu na akofa foforo ba foforo no beba no a dada ne tena hono mo a na nkeye ene ya wo hwe a ebetimi aye baye na eno na commissioner wada human rights and administrative justice no yewura Joseph Wetol nso akasa se kama executive on saboso memu da na etoso odo no nson na wono bokọ asetena mpanimfo enim mmra ekohyehyɛ no wotworotworo de ba se bio obebo obi baye etiamra ne se hunti gise ne nyina kokoda mampanin pono so na fe ne pen ya no ofia se capitation grant de ani bi wodi sane na no ama edimu na eba be yemra enso kama yese wo mu wie tintim de ba ye mampanin akufo ado ade achi ne wokɔ ne pono so wo biebie ne nkrata mu a enye hokora na wo hwɛ na eno na panin de atodwa se papa ade a sade wosi yemranimfo no wodwene nipa ho na kane bi Gambia de esi ho kora ya jama penso wosori gina ya ma Ghanafo a won ho kodi nsenseme wonya atentene na ede ma wo mo de a ene na wosasa amrai wotimi hwe na wode ne nsa hyase ma etimi yemra yewura hweto Josefu wono ene ye hiraje pani ana komisa
ne nsɛm a wɔde to dwa no ebi nie. The law is clear. As soon as the law is passed, it is incumbent upon all of us to know how we speak, how we take advantage of poor elderly women, stigmatizing them because it is only left, at that time it was always left with maybe the chiefs who are to determine that, the punishment. Now the state has taken control. And so even the chiefs themselves will have a problem if they do or they continue with any practice. For me, if the president, who is a human rights, delays more than 1 month in signing this bill, which has already delayed so long in passing, then we need to redefine whether he's actually a human rights defender. Because how long does it take to sign? It shouldn't. So the 1 month, because it was passed on the 27th July, to a month, I would say that's unacceptable, given the problem. Shiraja no ena ate se wo kyerɛkyerɛ nsɛm busa sɛ emra no kora wo mo ayɛbrɛbrɛ timi atworo atase ne sɛ besepa ne kuni mahaban wo mo timi na mra dodo sɛn pa na wo de pɛn suso no wo san aba bɛgye atoma ma ayɛmra no ebedie ɛno yɛ asɛm a wo busa mampani na na dankwa akufo ado chiman PSC abusan for yɛn fam mfra bɛyi sɛmi so na yɛn fam nkɔ so no kokoko MPP amanyuku na tena yɛ ɛyɛ mo ne mo sam deda sɛ MPP amanyuku ne yɛ ahobo akwa akɔto aba akwa akɔye ɛwura no mu du no a wɔn ayi wɔn tie so wɔn pɛ president ɛdeɛ wɔn MPP amanyuku no no wɔn kɔ akɔsɛm ayi num ato nkyɛn ama na kanum ama ɛne yɛtua ne ɛsɛ ne fo ne nyinaa akwa akɔyi mu baako a wɔn de bɛyi franka ba ɛde ama MPP amanyuku no 2024 elections no a Ghana ma de hye lezie butu na yemiem akwa akoto no na busia abana eba so odonfo yi adom a memenda ebe no na party na de mra mo ne twa so mo de ka de mra na babonte de da no mo sa so atibio etimu bio aka kire etwa ne yesi ayi ne fo chairman fo no secretary fo no women's organizers no a wo mo region no any MPs ni ministers no a wo be kwa akoto aba no se abana wo mo ekwa akoto no shara en wan kwa ko yenhwehwe ne musam sa media medo alankyerematen broso media medo Dr. Alhaji Mamodu Bawumia broso media medo Kennedy Japan broso eno ntimetuma ba ne wi a metwa na ebia mede akire wiase amansa nyina se me ebia yabo ama bisiye ya mano kaboso gbagba se be fo yiri meto de malankyerematen metuma honorable Kennedy Kwame Akompre ko kote ebu Japan na se bia metuma Dr. Alhaji Mamodu Bawumia sene na me ka no ewa bonten so no party ne chese wa obeye sanhwehwe ne mu sem no watu party ne mra watu party ne nhyehyeye ya sotwe a emu odin party no ede ebema wo election committee a NPP amanyuko ne eteye no opanim pa wono ene hwa atweroso ede ma wonum eye opani eye William Yamwa eno de nsa ahye sakrata wiyase a wo ma ato apete mantam ne mu nyina ene miamia hodo a party na bato ebekoso se obia emfi na niko twawisa no neti asantemo pepe te sesa masama bia wo sama ne tamfu nsu no wonfa kenkan enkrata we no a ebia ye TV ne so na oni ni baba ngu ni tirim uduru honom na wo kwakoto aba no a enya wonko na ado alankyerematen broso nya wonko na ado Dr. Alhaji Mamodu Bawumia broso nya wonko na ado Kennedy Japan broso oto aba wi a budi no akwakotena ba bi eduru honom ne ye kenkan a wo dokro no a wo so wo de Dr. Alhaji Mamodu Bawumia no wo so wo de yewra lankojo kyeremate wo so wo de honorable Kennedy Kwame Akompre ko Japan no ebeda di sa otuma no ampa etom de warning a emu apie ma manfo se shara and obi anyana dwene se wo kwa akoto aba na se mobile phone ebi kra di Nokia 3310 ye de kwa kutwa aba no a wato no e de kwa kudi adanse se otuma so mesi anaso obenten warning no mode ma manfo se wa obeye sade no wato party ne nhyehyeye wato party ne emra soso eno ebidi ne pa eno de abato komisa mra kura esanso etia na onua sabre babia wo busatoma kesebo ena afe jene busano bo sade etie bia no wo de ye kakra tododo kokosie sanse akwa atwea ne sa wo hwe de won mo atwa jatum ewo samnamafo krom Nigeria
ene enu di adanse pefe se anhwe ye ho bekwa akwa atwe ampa na eno nam so ema ye sentwerefo wo sunwaye bona henkro wonom ro sunwan central market ya eno da nso kura na ye wukua na abosoma adwom nso na esan ye hodwada wonom kwa asetena kona ntimu ano enkra ne kire se tomakese eya afra eho akwa atwe sese wo mo paapai saa na jende no nso eho akwa atwe na enomu atabna wono tomakese ne bi en woton ewo dada adwom wone yensa ntwerofo edi nkomo ne wo che bra wo mo bre pa ansa na ntosi ne kura wo mo enye bi abadwa so ba kukura na sunwan abotra ye ba ya dwadi forma ye nya bi kura nto na no no mo kwa da so mo ko fa bi abanka no na ka no beba be so ameduru be nya bi kura na baba nti ye na ye fra mo kwa ye nti o mo nka nti ye ze kura nim da o mo ka no beba be duru sunwan ka no na ye 7 million do da no nti na de ye nim wa da gwam e ba ye kura ye nya bi nto ye ni ba be ye nya bi kura na ya sra ba ne se ono an to kwa na asi no ono an ko ka ho asemaye ne no an to se no aso ye de boaboa ye mano ye nya bi to asi aba nam jo ye kware ya basa ye nya de mare bi nto eti asra ene anu di adanse so my Ghana enya de ye dua bibia ewie ye no wono ma to je ne nso e kan wo makosem sa se je ne ye be fa na ni na pro ti kan ko a ye sro mo mpanyin se wo hu ye mobodwomfo ma ye ne fo nyina de tika nyina hye ye ne wura so se nye ne fo wo juni sika ne tata we se ye ni abere pa nto mo mpanyin omommo aye aporo pa twe se de ye hu na mane pa ye branka sa je ne fo ye bre pa se ko yi je ne 18 million na ye tua lo fe ye ba roba be say we so pa twe betima yi proye na no se mi 5-3 wo je 3 free so ade ne edo so 18 enti se uji 3 free ma akase ne kese kapa gene for de se sia de ye gina mu dia gise mu boaye na ma moaye bedu se gene beba no ne ye makro sky didi dwama ye mamu didi no me pacho ye nya bi ma timi sra mu amoaye pa na ba bi abo ne kono ano ayesa akra nipa ne ntimi nto oba gene roba on ntimi nto 5 series kitu bi no wa 20 wu kakra na wadwa gu on so ye kakra so wonya to form ane eno ye wono ma eton jene nso eno wate se wo mo kire wo makonsem sanse jene no edi nansa kora wo botomu aye bibie wo ho na sesei eye twa bosome ene akire eno nyina ye nije akuyi ena akosa sanse media ba wedi adanse pefe se o my Ghana enya dia ye produce bibia uyi baby si free ho a enya hwe amsia ye to aso na ye de makodoma eye Easter batom pesua so mrasebe dwene a owo mrasebe je fie ma desia ewo empesua no so honorable Paul Chumberma and on the Nuanom Sompa 98.9 FM Edin Komo Eosunya Bonten so and a wosun say Adeba ko keteswa wontimi na da bia obobrimbrim wo keteso eyem rantene maba wo monenam do ma bonten so a wo mon pa adwuma bi nye enye wo madwene so mo besuesua ensa no dwuma bi na agya dan koma bi no atimi de aye wala tu wala sakakra enya dwete de atonubutum e de akwakopa bere bia bo se no ene ade a etete ne pa abri bia obekọ ne keteso no obobrimbrim ketene so sa ena ade ache wo so ye ni obetimi bia ene brano ono a kekadofo ne adomfo ne omo nsem obie bom e ma obetie ye tete amanfo kwan a ye befa so amansem na ye bie no mo chechera amanfo a liquid soap ni ade wo ma cheche ni papi no a na nsomrante ne maba we wo ma twitwi wo ma ni se panimbo ni bia aso yi mframa bone wo VIP bus mo wo mo kan de che ene wo fi o se no ene ade a e ha the power na mpesua no so honorable Paul Chumbere mankoma oni me ba me hwe ye fala idon ko so no ye hu bi wo akoko ko bi ani say ye nurse no say ye say seamstress so hairdresser o carpenter o me hu akoko ko ni bia wo ebi wo ana mi hu do ni aba e so ja fo ye fa so ye de omni akoko ko ni bia mbem e ana akoko ko fo ye ni mabunu wa ha ye ni mabunu wa ha na na kwa men kwa na kwa ka do ni mabunu bia wa ha kasa ye no bia tese ye nya brand bia tese do ko to adum ye nya baba wa bia so fa adum hia okrum ha enti baba wa mo ha nyina bia ho so ho nana wadaroma we de enye ni jemu ye wo araba afu enye ni jemu
Say ya ko na ya ka say ya ba krom na ya ka say akwalaba go MP or ya kan ya say o ya be about 700 your remote chojum na koto krom for woni bia na problem. Adamu to aba. Man to aba na koto for man to aba. Eh, na man to aba na the person for so. School dey go e pa ate so ma bo na dem parents here. Me buy me share dem kwala don go so eju e hu bi wo akoko bi e ni wo mra se je fie ma de se wo doma east abaton pesua so obonoman tem no mo ye rapport chumberima ene ye te se na ni abere se korodom no ni nyina eye se emrante de maba wa no e wo eye okroni ye kan se akotokrum was it my and ye adwumasua ho gini kamu kwadu na mrante no so gama bia no gene na chi wo no mutum so no o gyan to say ye next no say ye simtre so hairdresser carpenter me ho na this year ene wo sun awo ne mpesua so no abusuafo asemi ye ni edi echi de bifra to bia no ye fa enkame mo ene ye free doma east a ye nwura nkransa tifi na nkransa tifi so abankra chepani owo ho na nani abere sabi babia wo makwa akoto no wote ase enye na ye ne ya papa se wo madi first kane na sei wo nkonkoto babia wanto babia se 83 adan wo mo che ne sen na aso wo mo so ni nyina eye mansini ahodo no ene wonom ebotae na afi dwumadi a wo mu die eba bambo mu eba apomuden mu enwomasua mu ene wo ma ho keka wodidi wo mu dwuma eno na abribia afro ba romita no opagya hwehwe afro no na afi wa hye hunu ni odi kan de to so mienu ne ade 2020 wo mu di kan wo mu bo ho dwapa madom koi tu shiregu so ekwawie ye ne 2022 enkomra wo mu to so sen 1 2 3 ya kenkan 10 kura wo mu anya 82 no say ha adan sade wo mu si ye no no na amfeva wo mu ana sesen ana sabi tamfo bi na ti baabi na wo hyehye no wo do wo mu akwakoto akiri ye wura Peter osefosu na abankrache won kransa tifi ahenkro no yebusua sei no wo kan no no kre say results no ba na me yonku bi frɛ me say honorable manya 77%. The market is very good. Enti kwanza no of my idea pa na me catch here say maso men hamagi. Because no problem talk for through so say no 77%. Me a mark very good why idea. Now mo me en kwanza no of the enye ne fa say no. Was it hey the answer na okay is I. If you say the whole Ghana is different, you are also 12 for that. With 88%. 90.7 FM. Now you're very good. And you're very good. And one son of the very good. My Honorable Peter Osefo so amananso ho ene wo sanso to aso eche se sabio we ni nyina nkamfu ano eye mpanimfo a wonu wo mu di dwuma dodo na ye yi wo mu transfer wo mu eboa ma wotumi je first no ya transfer wo mu afiri ho nti wo su se eka ho bi ene wakoto so 82 no idea affect you kesike after 2022 no transfers Seti avino weka say oh say adwuma ne ya so ase fi 1 January now they are going to 31 December now we na ho na omo ma me assessment no omo twe ya say May go so ni ansa na omo ba na encounter no transfer senior officers they transfer omo kwa ma transfer about 22 over assembly the coordinating director is transfer no December ho the deputy court transfer. Ni assistant director is 2 can who court transfer ni perform no. Assembly money na planning officer so planning officer court transfer new person number or buy. Social welfare officer court transfer. Life and death. Revenue supporting court transfer. District environmental officer court transfer. I am using a new auditor. Finance officer a new. The 2 assistants a new. It is a mechanical count to many about 22. And your woman a year, Jumano, or be a year, Jumahandi over 31st December or quiet, and a May a assessment. Honorable Peter Osefosu sansemi nyina Sompa 90.7 bra na owa hene champion chegwemu wade che bia so na beto dwa ewie ya wode na no si ene o che se enhyehyeye ampanimfo de ye no wonde hu ne pefe se ya emwa nkurunkuma mufo eno ka ho bi ene nam so ama wo makoto ba bia wo matoi eye na omuba na
They can't say indicators. Indicators and also the breed. He said, assembly also. Now, the thing kind of work a meeting. You will comment teacher who will be the general assembly. So, if you are one senator, I was only meeting 1 year for 3 times a year. It's me. A yes of committee. We general assembly now to me. We are my home. Meetings in a way, and I see you or some family. My attendance, ministry, I will try. Now, what you're doing, decisions, I'm taking yellow. Who to one among. Edia do not prepare meeting to the end. They are back to some work continue. She care about what it's a full system for. Say them see you soon. Move work on time saying, I have one that is deal hot. Then after me among my. And some of the empire social welfare, social inclusion. Some will be a Honokrano. As a member that yes, I do not tell a ma, but Omokoto Abano, or by the idea we need. It is my family members 26 in a name and oh, the actual mass. I know say maybe you after move, and your coordinating director knows start by some. And by my mind, Omokoto Abana, my lecture Baba to grab that and anyway. For you to max. Near children say. Honorable Peter Osefosu aban krache won kransa tifi abato mpesua no so busua ne ahenkro no abzanfo ye nyina weesu ane ye na ye honko pensu kakra mo bomra ye ba nsem ne pia ka kire nwumre yi ye besa so de pia mo so bio 21st clinic ye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert Sompa Abusia for esaso mama kwa babio eba Sompa television so and Sompa FM Kumase Sompa FM Sunyan and a Sompa FM Enkransa abusia for yen to akase no so mamo yen fomo emra sentimentemo ye demo ko abo hia kire ase ya ye wo swami abaton pesua so ase na de hia wo abo hia ene ne kire ase na omomra se bedwane onabolo se chi mensa bunso mo bona baso eda na se ada ya omo sensam so bridge bia na janu adama eno mo nam so womo ewo adonko junction so betimi atwa ede akwakopie eye tigo junction so a na ye sansam so no a ena na omofa so kona ne na aye no watwede mpumfa no ho wo kwa akofa so ene se wabusu nyina ahia edwa mpa ye de ata wachi eye bafua na nanu no musu ya emedu omomra se bedwane ono abolo se eche bensa bonsu animu a wo share so municipal mpanimfo ene max wonom etutu amerika ba ho no mu a ene de odon fa ya dom amansam so bridge no wodoma ba behwe asiesie kakra de ama wunum asambre man yo won potamu no mo small honorable Elvis Nyantechi a dodo no asadem na ne say yes madam ene ye di nkomo echechi nsemu de kire yen na break na sa no da bia campaign no mo because honey tika ka na ma fat na eso nam se fat yo se so ya mai e bo na bo se che me se da e bo na ma so ho mo ai nse se be bring na no be bia no asem we no bia kaka since ye hwa mani pewu aso ne ya ma no in fact no bo na ma am tiki na me won ma na wona mo ko acha se eba yo we do ngani me sa yo asegwa ni be di ya ye ba ya nya bom chira se yo be na ase ya yesu no ene na ya ma afege die ona bo se cheme se da oro ma o ya ma tu hu ya na ya de fa ya chira se esu an yesu ne sa kaka sa ne sa na buru wa ya ene de be fa bia yes ma na du ya ma pe wa mo da Ghana na de
This is the way some ya ebo ga mentimi ntwam pa gozu twam a no won sa enti e dey buru wan ya na so ndi ya ana bibia wo ne mere se dem Bible aka enti wona bo ana dem ya me ha no every day dey ha no ya nyame ya ma enne yesterday Tuesday nyame ya ma enne ho fa ya o eti sa se dey wo ka no am say ho bi pray ho bi ya di ga ya asai enti wo ba ya kwa fa so asai enti mo ese o na wo ni it is the only day ya Amazon mo ya mo de na sa ta de sa o ma fa na na hu I don't know ntina ma na why ntina wo kura ha na ya start here I'm for nti we aye small no abolo a wo abo hia kire ase ye wo so municipal ya so ya small noble yera Elvis nyantachi a dodo na asarmran ne say yes madam ene yete ne nkan ya one na de hye de aseda mo momra se bedwane honorable seche mensa bunsu no ma bankra chepeni maxolo fosubuache so musuye eduru omanimu a nsam so breje no a no watwede mpomfa no ho no ene contract saba begina so wo mo eye ho adwumade ama wunum ene ma yankon finfiri mantemu na finfiri mantemu a yefiri bai no eho ena ababa wo bia wodi mfinhia aduasanum nyame nko a senka wokofo munne na wa mantemu a anka ba no woje ne nkwa firi ne nsem wo se ne ho safranka adan a wo se sabio wa wo bafare na sa bafare a wa wo no nso empotam hofo de twetwe no ne se hunti afono no kura se do na afono tegareti sa na ete dia obekum ne ho afiri atiasfa asase so na wokose ne ho ahoma wie na timamufo e wo ho bie edom de akwanwa akoso na se de beye na wontimi nguo na ja wote no wo mote ne wie ya asema obeka ne se eye ne ya pa sasabi wanje ne nkwan firi ne nsem na de ebu na pre kura ne se wo ye se obeje ne nkwan firi ne nsem awie aja wobete ne we no wonim se nka anya hwe wo mbehu no mobo esanse ni kunu ne na wo kura afa ne baba ko e de na pe baabi afa se de ode beton kan fina di kura no aye bibie wo ho wo mon koma ne sika mfa nchekere ne wira 20 Ghana cedis na se ya ade a ene ahwe obesan yo biu se ne wo kan no Mene me wo miensa. Nti miensa na ne me wo no. Ma ku ye yarefo. Ena ma ku na ye yarefo ne nti okọ odwani de ole okọ no so le ba ku no ko. O de ko 5 years ni. Ye bedi omuna ye de bedi mpo ente. Edu tem ya yarefo no kwampo e ya me jano. Na ma ku di kan ko fonyama. Ena me se akura no oye yarefo ne nti. Ko di omunyama ton kwa pa 20 cedi. No me dia mama, se fanto dia mama. Eto mini mama, mini papa. Mama mi me papa wu. Nti me se ando. So mo bua mi, mo bua mi a. Eyeye. Obe edu tem mi kwa ba kwa ni pamba se kwa pa me de bonumpo. Na me ye bi, ni sika ento pamba se no. Edu tem mi kwa na bibi am se me fa ma, ense me kon. Se do fo mo hwe me se. Yango pon kan mo kuma. No mo nyi jidie, no mo nyi gasu. Omo bua mi, no mo bua mi dia eyeye. Se do fo bua mi a eyeye adafo bua mi so mo hwe mi ni akura fefe na ne ni ho ayon wo na emu no wo ba pasan to aso biu e che se adawroma mo a mo no didi a ebika na mo dwena afoforo ho no mo hunu mobo entesa de wonamu no asefem na sitramo ne de enya siamo akura ne kura bedi kura din ise bia mo de beto pampers kura bo no kura mpo no emu adin ma no ise na obi na ema no fosi na nipa no ofi bankesim na odeba oba robbers fo akoblo na agini sikanti ise na so nipa ko no kura mpo no ombebio na ogibi wa ha nipa no so ogine de okoton ba bu a 10 200 enna so 10 200 no enkohwe ono ano de bi beto sim na ode bi beto pampers abok akura no etomle bi kura mpo no na opese oda ahoma ye de ekosen na akoma enam ahokyere enam problem owo mu nti ese bia na ne wura ho ye ne natifie nti esramo a iso blanca sanka so tumi ja akure wo ho afiti ana pa me be ya akure ne benya bie de obenya pampers abonti be 7 o'clock ansa na akure maame na aba timamufu a wo ho bie nso na de wano atomu no emfante na ereken se wutie ya eho asem ene no woba kwansa ma ne hunu Abzafo ye to akase no so na ye de mo akonsawam ene na do agiri na
adesia wonsa woma do agire ya wo epoemantam ena omo sere mampani na nado danko akufu ado ochema piese be ma bo ada se wedi omo sere no wada kotodwegu for mensa dansayam de suma wose ma pa cheo omo kuto omo nsem na ntwe kosu mampani wedi o wo fani mpon ene wo chehene osaje fo mo ati ofori pani omo se mampani nkose bibi enche ne wo fana ne wo fa kwan a opeso ofaso ede ntrekese frakadam eni bukata kwa bi so edi obi foforo ebedi kro no so ohene no wo ene o chehene ya adwene a enye yi na abakoma hene a owo adoagiri eye odi atuo okatachie afrifa ena ogira adehie ni nyina anemu ede sa adesire wei eto mampani na nado danko akufu ado nim enyo no nko IGP Dr. Akufu Dampare ono so mo mane ne nkra ne bi se hwe ne wantenatena honum amana anya ansa na wahye ni shu tintintina bakrum ono mo wo chehene omo hwe no mo si bibi mfa nkyere na ne yeka konde omo anije ho anye yi every funny attending kano na enuache na nakwabna ajeman soso a ade shibusuya no a ewo nsawoma do agire no owo mu bie esoso ekyerɛkyerɛ abakɔsɛm amamre ene amane kwan ye wo senka na nanom fa so esi wo hene foforo ewo krum honom no ono soso bobo so kakra de kyerɛ de keka kono de hwe no ma no anyansa na ne kire ya wonse bibi enkyere wo chehene kwane a wo fa so ede wo wura bi a wonye dehye nim no kromo ba bia ebede hene no wo agitum wonye yi abusia fa kase ne nsi ne ne dasen sore Universal Natural Clinic ede de ase da PCA Emmanuel wose stroke no de aye obi a abusia wo besa sore no anante bi wate stroke no se abubuo akawato okra de bi agya wahya ase keka ho kakra no wose ne da so nsan Universal Natural Clinic sebra ne hwe odompene enfama dompene se abuo sa frechie sa todi afa ho wakwa konya accident esi dompene atoa eso still ya wote ya wo mu a abusua hai enye se kan se bia bra yankase ya bibidro ya ede suruisa fomisa hwentia ene akekedo kakra de awo no no ede be kan dompene betoa amoasa si udada mu bio eno eche oyafuru ya oyapa aduane to yemu a na oyemu samfro adane ulcer abusuafo ne kire Universal Natural Clinic ne yenhwem fama eba ne malaria nom typhoid ne hepatitis say A B C D ne nyina odi edu be kama na adwane e de afri ne padua ne mu for ne kire atonsu S-line wo mo ebebo nsuo mu hono mo anase fro mo 020 0158 272 0200158272 Mizone 5G no yegusu aye no mo medical catch say mizo no ye wo ankade ye wo abrobede
and your woman go so the any obakwa yaka fruit ni na bom sa oh yeah wedding oh yeah party e pro to obia opese wo sefo ai wo sefo mate wani mu a hye wani mu nyamo a abusua emizo na make for the amawo 5G no so mo ahoden adwuma bi a wo ye bia sportsmen no ene sports mabawa no wonya binom mo energy soronko e ma ultimate ye adwuma bi cafe wo no eye kuma bi eso vim de be ma no eche kure upa bi ato a anase bia ba bia wo bia no opese wo ye agent ne ma obie e ma yini 11 ma manfo nya bi to a for 0246 270221 0246 270221 3A Herbal Center at the 3A Cool Capsules Abega Sukokunti the bia when you see your hine Kokunti the bia minimum a your hine Kokunti the bia was sumo de Yama do Chirimusa Abusia a 3A Cool Capsules na make come for the Yama war and a Kokunti Bema I'm out to quine a bie Emma Okoku don Surabanwa Ota de Churawa 19 no Mrea ne ya Bema Kopetri A Cool Capsules so na ebo mane de yomo pa ne sa wode den no ebe wo mremremre num na ye kokwadro we no enye ya no mfo de na wono mu a na afa yem no wontimi mpie nko ba bia no we no eye gentry ewo yem a wono ma betima akwadwuma wono ma betimi de akọ ba bia akọ asore akonhyiamu bia ekirei enwuma na kyeswa akọ koyi ne ma na go food and drugs authority mpanifo ajatum anu nti enye na ewo dwa so do ani kire colina kenom dade e ba misi e ba ene apidan kenom a abusuane do so pugu honum for 0546 107107 0546 107107 na eni ninkomo wonua se eduru finish hard pa na ateto a yasena de bia eno ntina 21st clinic wo ho na oye ntini ne nkase nyina mu adwuma se ateka expert no efiri usisi achi ho eba besi unanti eno na atwetwe wa ye frɛ ne se ateka no ntina se ma ne nye wansa Ghana for waburu chiri tumirika wa mo se ateka nti wa mantimi ani fese kan ko 21st clinic no wanya ho adwuma mfa mawo pivot no wonsiesie ne yie 0540311311 wo tachima wo ho enkransa sunwane enkan wo do market afi oboase cancer quarters wa ya bon court junction afi kumase ehwe overseas eno no eya afa radio nchempe ko ho na afi oni yemmo sesei wi asena ya kurakuma e woni pansemu a na National Communication Authority semen kan kire say wo the digital audio broadcaster ba eno no won kran utimiti Sompa meyeye atoema ntemu atifini baabia utimiti baabia kane na nka enuru eno ne radio stations a won bo homoden no makomaku dunwotwe eno mamu nyina wo maye Sompa ka ho enti bo moden se wonsa beka bi utimiti wo ka mu ene baabia onam bia eda chena efiada efiri no nan ekosi no nsia yewura ken akompre kwa Japan ne honsem empenifo betenase na wo mabe e de akira adasa ansa na memeneda abato no kura di kan duru so am won kwa koyi ni pennum no ene ntitie bi se wosi hene na atu hene bia wahunu die ntie yese okoto edema papai wo modaroma na nwumre ya besombo akenkanfo me apam dada mene nana ya bo amalibi aboga sedan koma production team boy echido manwumre ma ba bia wo bia ne yetimi ba ye ba besomo kuku na chinchin fidie ne de ba ye akoso ya somuane ya grace so ene Kelvin nom systematic nom na de enko television no so yesamo for penny ene yewura sante ya bo Benedict abusia for ya mama jo ye sorry ko for ni na pamfo sum asem de mpe ni pada da bia kwabrane anode ne ho ebe wo so